Nimfi postmortem mai. But we have pictures of the guy na oti wheelchair mom di dru ho na o hwe moja na enyunu no saa Evans o hwe atade a wahye na moja na ewom na baby a wote no but haya na report here on Friday they say Abrante na film in fact breaking news no warning say one na reprisal yeah and unim Nigeria for no omo demonstration yes adum na omutie ebi wo ha no monte nti adum na omutie ye let me establish this no omutie Akoma 87.9 because story no yen come here boy pen na ekuta story na nti breaking story no wa ha no na ye caution say ye be sempany for say omo and take action. Somebody arrested Abrante no. How this abon for sem. Ewie ya na Nigeria for no suit etisim. Say Akoma from for kan sem we kwa koyom kubisa ya mpa Abrante na film. Ama tell say we share how the thing happened and how Nigeria for no TC street so. Now reporting about some can some bear 3 days or 4 days minimum say na kan ho dia. But if you join us live on our Facebook page, Akoma 87.9 FM, you are dropping videos now of the demonstration. TC street so. Kwame Eboa ewa ahoma no so. I'll bet my boy and pay to understand exactly what happened. Kwame, good morning. Good morning, sir. Na bibi aboko there. Adiachi. Adiachi so maton kan de na zo won ye. Yeah. Na but ami wa na wadi akiri wa na the story no breaking story no wo ha Ghana Akoma so na wa so na udi akire ebra Abrante ni film wa na boy amane na demonstration so wa na no monam na menim se na mo ka twi e go bi mu titwi de ana Igbo ana se wo mo English no broken na no mo ka dia I don't know but one na dia Kwame boy mu nkyire mu na video so ruli Abrante ni wuo ne Nigeria for no omo so na mo ntrom 20 video ya omo say painful exit onie time a ote wheelchair no so no na wo hwe ne okodru hospital but that's e won nifa ne mfino nifa and Kwame, my update, my intel. So yeah, we say now. So okay, no. Last week, no, na Saturday we say me ACS. Kejetia zoo. Na the Akoma ni say Nigerian, you know. So far, the family be amaye. Inti nini anum edin a omo de friend wo Kumasi ha. Na omo de ama media no. Na omo say omo friend no lover boy. Yeah, omo ni age na obenya 30 hoko. Oyobi a owapa. Ghana hanka your friend Tola. Now the friend say only Ghana niya your friend Stone Boy. Ono say dia oko Kejetia zoo ha ye dinu no your friend Stone Boy. Now omu say owa ni obi a oton toothpaste and a toothbrush. Na yere so on the other side no ono so ton Roberts ya okwa the same baby a be man ton ya man wana na yere so tia ono so ton ne man o san ton knife bi na say we can get one bi. Na on the Thursday no na ebeto ja say ewemu anapa be 11 ho oni sa lover boy Stone Boy and lover boy Stone Boy ni Ghana ni na lover boy Nigeria ni na oni ni nya ntokwa kakra misunderstanding kakra na ebe omtem na je say dan ntokwa gidigidi pa na abawo say no say Ghana for na omote sa eho no obi enu ha otimi pata ntokwa no to the point say Ghana ni no etimi etwe sekan e de wo Nigeria ni no that was Thursday no anopa no enti omo rush no e de no e ko konfanochi na akwa na udi sa abone no ya efe ni Stone Boy no ono no onya quantity mo ne yiri hu na adwane ja omo ne ma no ho anopa no ya police for ba okra no on be bisa adansefo no mo obi aso ne de ontimi ma account bia at that time no enti de ba ne se Nigeria for ni bia omo nim crash no omo bo chiri ko konfanochi ho Friday na anopa na confirmation by say yes we
enti eba sa no na wasa mi say Nigeria community omo Kumasi ha omo ni bre pa ma bese na omo Nigeria no kosia omo mpanyimfo na omo ebe omo na na so mbeto omo Kumasi ha no omo ekosia omo Kejetia main inside ho me kire bia ye di dwana nkasa Kejetia inside ho Kejetia ya omo ekokoye meeting na meeting ni mu no na kwasa mi say the film mu ba e de anya boys ni there because na Nigeria for mpanyimfo no omo suggest say enka omrantie ni nya abotere na omo handle case no informal police eno na Nigeria for boys no anya mo nti ase say ye ye omo ya ni say omo nua eni Ghana ni enya ntokwa na Ghana ni no atimi atwe kan dia wo omo nua na ku no and owo no scan no kura no Ghana for no mo ho na antimi anchi krache na ono no mo suspect on na wo scan no na omo timi ase no adwane a na omo on the other side no omo susu say tenka Nigeria ni dis abone na nti graffiti na ano no dey na bisi anasa dey na betu Nigeria for mo Kumasi anasa central region nti no mo hu ni say asisi bi ekoso ewo ha say eno na ma omo tisi street ni so na kwa say no say omo eyo kire from Kejetia ho e dey fa street ni mo akofo ya omo ko fa police we dey cop prison ho eko central police station na omo koye official complaint and as a report ankasa edema police command no say omo nipa ba ko Ghana ni awo ne sekan ekuno enti police for no at that time no assurance omo de mo no say omo so do case no omo atede na nam so no bia me official complaint no na omo hu be bia omo take matter na fa enti say ene omo de official complaint aba omo so be gina so de aye omo investigation na omo apesa catch na omo so na di sa abone no and omo show mo bo because Nigeria for now mo ye ni say ombe demonstration na to about 3 days and ade ba kwa na omo san ewo krom ni say omo shia na we Nigeria ni na oton enema bia nyema na omo se no ana ida say ntem na no ombe ka che say so stop on watum because omo hu ni say omo ni ahu na aka enti say bibi say na omo nyina de omo agima ada na say owo ye aguma and Nigeria for na bebre nyanti enti na akwakọ ye nkomodi a do onimo bi no na ono so communicate di amano even kura no omo so mo WhatsApp platform bi wo ho a eno no link on omo nu anom ewo the other countries no teacher no omo anka so mo krom no ni nyina no omo yiye videos ni bi edigu so kire say de abeto omo ewo Kumasi no na sayon Saturday no anopa omo say go back to Central Police Station ekobisa say so far no say na kwakosi omo achi suspect na omo si gabi na Nigeria for no e ka che police for say ni omo ankasa be boa ma ya chi suspect no enti the omo ye ni say from Central Police Station no omo go straight to Kofum omo say the omo investigation omo who say suspect no one on in the family omo eti na omo ko ye no efie na omo si so omo tim no omo ko na efie fo nyina adwane because Nigeria for no ye say omo susu say akwa no fie o hye ntin ka omo kwachi oni na busuafo nyina de omo abire police for no say police for no ni onti nyan kwachi na omo ankasa kwachi na ba but omo ko no how is it that omo no enye eni say police for be adwuma na say because you cannot just say minim baby any pan won't me kwa kwachi na de okona bibi to a na wo can say I mean I don't get it that omo ni say police for enye adwuma no and I'm always happy no na say den omo say enemy slow down at the moment because everyone na just say kura no me omo kasawe omo mpanyimfo ni bi frame ka say ade no do second there so mo hu ni say Ghana ni pa na di na ni yonko Ghana ni boni a nkasa wiri nka omo take action da but omo asa omo akwa different countries for it no omo ni say me slow down and na we kura na ade bi kan omo say and the other areas no omo ni say omo ko fo ni bi ko din sense ma na say Ghana ni di omo ko fo ni bi boni a aye nko si hwe nti we na akwa lidia ko di ewu no omo ni say omo nke kan mo ho a wan hwe ana no so akwa say de omo titi wo other areas no and as a mrano ni Ghana for no ko ana e di ni pepe but ba say other foreigners no ho ka ya say omo na dem fi omo sa ene ma omo de bufu ekọ kofu ano ko no munim ba bia nipa no ote until so omo ankasa busa ya obi ehwigu omo so say nipa no ofi kofu no eba ya o tezi ya ko omo ankoto suspect no in family no ofi ho enti
and almost also on the meeting. Outcome of the meeting, media, means me and Chilabet, we are also on the briefing. Wow. Unfortunately, almost all money ready so money bekasa. You try senka. You don't bidding come out and I don't pay, but almost say they are not ready to speak on this very issue. What they are doing, the omo so bit me abuana nipa no suspect no omonsa asonimu. But kwa me Judy so be die chire na de umbia no de amaya. But I was for by Facebook page Akoma 87.9 na wo share abrantie no ba bia wo da ahai time a wo free mu no na wo mo e de na to a e de ne mochre e prepare na ko share fridge mu obi asem mo say open condition the nipa mini amene nam nti wo share a wona da ho ya ne busu nwi say da wo ka kwa mo ya branche tintin gramo wo share no shede o si da ho yi kra no a tattoo no aye won nsa nifa ho saa ene but second no per video ye hwe just say ewo or the one in film the one twice. Wow. And in film sir. Wow. Abrantia na suspect no. They say ye hwehwe no. Ye nya hu no mpo na ye the charges abono. Ozo omo friend saying. Omo friend Stone Boy or obi a otia ya o kan na wo kakra. Enti o ko Kejetia ho a omo ni say friend Stone Boy and we know Nigerian no honestly a friend lover boy ya according to many animal mo ha no almost oko Nigeria of state friend Ebonyi state e Nigeria nti e ho na ofiri a say no omo aya enya ne family no ya omo communicate their actual family no say they to omo de share nti oko Nigeria yes lover boy no of Ebonyi state lover boy fado hwe se ro si da ho pa jim say we lover boy na yes because hwe busu nwi ne nsa ho tattoo ni ade a ewo egu ne nsa ho a nti ono ne dwumadi a na odi wo area ho no ade na oton wo ho so you no so ton phone ho nyama bia I say oba kuma say ha omo business a omo ye dodo pa na sa dwuma no nti ono so sa dwuma ni bi na wo ye ena Stone Boy no enso so won so ye de wo ho ono so ton toothbrush any toothpaste ena na yere so on the other side no ton rubbers no knife nkete just say hono de won ne yere no na san so ho a omo de ba ntokwa no furu no so sa na oyi ne yere se kan ni bi na say fast na o de chuku catch no because omo discover say na ntokwa city a o he omi no na height na now to the Nigerian in a bro Ghana in so because somebody will be a utia and Nigerian in so owa many a cano somebody as a for none then you would cano cry cano because we are now in film now cano kakrabia we jam primary phone talk there be coming na said do quase could do this stage come on na area hona nkasa no saa ni mu ho no baby this story free short stations ene niema omoton wo ho a start san komo yi infa nkomo ye start ya na ye tufo ene ye start ye bewie ha Ghana ha no ene omana ewo mu no de Jesus sa de football de ya na pepenum da bia mo kase niema ekoso ewo football mu nye ukọ stadium ko hwe ball na ukọ centers ni bia ni abo na ye bo referee ni ade ye ka ye si plan ni pa na pro bi mfiri nti no ye ntena se nwene ho kopem se na Napoli abrantie bi awo ne se kan kunu ya nei ama sports ekwan be fa so a ye be sports ni ye na ye ko stadium akohwe ball a ye nso betimi akwa ba so dwie mafe na nkomo na ba astarte a similar thing ene yaka sa ni mu hoyi na yaka Kejetia congestion aha ye media meti ha ya sha ye mfi ka ye mfi ene obi moja gu ama nipa na frim eno achi no kwame anamo be na mpanimfo atu e wo sa area ho ene de na ekoso ho no so yeah, after say assembly see no Friday na no pa KM for so e kan bom so omo dey discover say na ntokwa no e wo Ebonyi state
ekosisa adwadifo na omote sala ni so nyina omokosisa omo ndema firi ho ya omode ko kemi ho omo se obia ifiri ho from Friday no ya ene obia enni juma ho bio se adwadini obeka ya before say aso mi be se no na ukọ ho a adwadifo na fa ho nyina even kra no kwan ni finfin kra ya first na enim so mabia grass ni ade ho na no pa bi omugu sunso no ukọ onkwa obedu ho no na adwadifo no etete ho nyina tese na why choke pa bet afem we see no na KM for ni police for no agina so akla mu nyina ade afide ho enti omo say adwadifo no obi antena ho bio and ade ba kwa na ya no say omo rutine say ntokwa ni bi ya mu hu de ko nyina no obi a say on de ontimi nka hwe ntire police no nti ene ko ya police for na before mo ema say omo ye size na Friday na no po mo say omo nyama nyina afiri eho ya ma ka cho mo so mo obi ama ho bio. Wow, enti esi aye ka say de anopai wontimi confirm because me afina wo ka chesa afina prepare akọ ho akọhwe ha wa ne masiti but as at Friday no na KM for take action akọ season crofo ne ma sabe Friday na no pan eni awia mu nyina mo ye sa adwuma no ya mo pam adwadifo ni nyina sesa mo ne makoi kwame ma yemfa wonsi he de akire ma ye why na ye hwede be pie free maba me da sepa no pan. Yes. Right, for your reporter Kwame Yeboah and what's in Kano from last week, last 2 weeks, Benina and Koma Yedi from Kejetia and the environs, sending near my Kosovo, the creation of another terminal around Kejetia, yeah, no so the home send be bribae, as a mamun to Munson free on a MT station, and no Korea. Nafi, we say high media, and a ma. Obia will be se kaya and also so abeye another thing and ye nyina yebusa se ebe ne den and ye timi aboa mo man akore nim evansinkum na me bra obi na fe yes John em se wo hwe anamontu a police for